Facebook lama beng wang na page a chuan Congress le MNF an thawk ho dawn tih hi update kan hmuwa chiang zo kan chiaranga February ni som pani sang ni la somni panga village council in thlanlo tura village council panhia MNF le Congress party chu an thawk ho dawn len call editor zone na call ni hne na tonga beng wang na thunon danin VC in thlanlo tura hian MNF le Congress party chu sir chip chimveng VC le sir chip konpui VC ate an thok dun don heng VC pani te hi seat nga na ve nin heng party pani te hian generala seat liom chu seat ni ve in anin sem dona mei chia ta na seat ho pakhata ero common candidate an nei don ni sir chip is block MNF te hian sir chipa an party candidate tu te hi voin ne somni pani thaka sang ni somni pali chommadar som pakhat hian sir chipa MNF office an puang dona Congress party ro chuan a khan pa candidate puan na nei lovin naktuk chunhulama an candidate tukte hi an ko khom don thungani tini kan maloka visin thlan kan machona heta hian Congress le MNF thodun na mun then khata chhota he kan muang hian hei hian alan ti chu ZPM party hi an lahu phu choviau hupom tak alani ti kha alangani mundang an tho holo na tam takom ma se mun then khata lo thok hawani chuan mundanga po an halu tuk lawang ti kha a khria thiam thaya chuwang chuanin hei hian enge result nei don ti kha kan ron tar lang ve phim ani chu o chu ti lai chuan kong chia ta wanga boina han te luaila motor truck owner association le truck driver association na an chu chho te kha mun then khata chuan in lo khato mai theya khami chung chang soi fe na khai lai hian kan hu boka chu kan han chianga PWD chuan vairang te tru sai rang kau kong chung chang chu chwa siamin an soi fia PWD tarlan danin vairang te tru sai rang in kau kong NH54 hi january ni somni sang ni la somni panga tho ton ni atonga khan war footing in siam thatna kalpui ania footing in kal hei hian WBM material pothole repair le side drain repair te po ahuwa mani hen ha thok to hian labor somni wal chu mega food park a riak lutin labor camp dang te po khamrang se si peng bula hian peng bula siam zo to ni khamrang thlen ma tuitun leibul le rang te kon area te na hi tho ton ngal nin heng tha thonan hian JCB vibrator lo le tripper te chu amuna da telani vairang te tru sai rang kong hi mo chuan NHIDCL and Kulturin gazeta chua to ma se PWD in ongoing project pani bill khotlir tu scholarship le konpui tu kham rang te la changin abak chu NHIDCL kota alan tori achunga talan ta company kar po hi nikum lam khan hanover tura project tho zo to ani na chungin kham rang tu konpui bi khi contractor and maintenance ati that theilo wangin contract ti top sak lo ni to helai kong thalo thom thatnan hian mot lam chuan Mizoram Sokau kota maintenance fund pe thei to lo ma se Mizoram Sokau chuan fu chunga thataka lir theian tlan le theinan cheng nuai sumsari panga chu WBM pothol repair nan hian alo sangson to thom thatna po an thok me ani hethil hi high level meeting a po soi ho tonin NSIDCL chuan heng kong te hi December thatop tanga January thatir lama angkuta la fel turangin sema se an ram sang le talawani PWD 10 tan en gold chunzom na tur sum sangson mot atonga dil chhuat thei ani tak lo wang le NHIDCL chu sangson thar dil thei tu zok an ni to wangin NHIDCL kota hian lan fel tumania maintenance po NHIDCL ti chunzom tur ni ma se an ran chan le tak lo wangin PWD chuan pothol fil na tur sum sangson chu so ka dil le mekin hemi ma chuanin man la ngal mek bokani tinia tikhan update kan khathenga kunglai kong chia lutuk tak mai khami truck owner association tipo plan lo mayang tiang vela kha update ania aboi thak khop maya tu te mo chan hi lo ni kwal thina chu nia chumi ni bang chum mi than khate chun mang anga khai petrol te po in line angai nen ten he in line te pon kan tak langa ama ka chu kan khre tu ka chun tanker te ko hi chun tlan don ti ni Mizoram truck owner association le Mizoram truck driver association te chuan vairang te sai rang in ka NS kong puya chiat em awang national highway kong puya chiat em awang le nunna tan puwa lom company wangin jonyo ni somni putum sang hina somni panga tang hian tlan lo royal ma se tanker te chun tlan don ni ron ti ni chu wang chuanin all Mizoram petroleum dealer association foi tu ten hena tanga ping wang na thunun da chuanin truck nen tlan lo tum ma se
truck ten mo tlan lo tum ma se teng ko te chun tlan don thowa tlan lo eng ma an rel ve lawa pa ngai taka tlan tum thun suya heti lai hian truck ten tlan don lo thoma ri nuwa aizol petrol pump te an lun leya thui tak tak an in line hlomani hei chu kan sim thei thei lo he thil chu mo isi manguti ngo chi pon ni lo achan chu mi khing hi kan mang anga kan thlabara an tlan lo te kha chun tunge petrol hang le sum don na de khami sum lak ro na in thun zom kha atam towa tunai hianin ke ni tan chun electric power hai poi mo ni electric hi car thakha chung emo tiam chin om lovin power on don lo ka kan thim don han ti chang chang kan boi vi mang ve ni hi achan chu kan sum don na nen kan sum lak lo na nen ain thun zom tat maya chung vel chu ni ya a boi thak khop mai he kan boi do nuai maya hala hian thil dang dang te po om nuala so thing ching tu te in bo se turin an cha ti te so thing hlei sakram te se tin le lampang pol len ti ve le buka khai ang pon se adang kan en le lo khang o hei tuna hian mi online shop pa ko mega mi online shop te tun lai an soilar alar mai te kha ani hian in vun check up an ti theya ke pon hei boinia hian in vun ka vun te ka check ve don ani hian in call vun check up na call an neya Mizorama hetiang call nei om chun hi an ni boka ka vun hi a chung ril ber thlengin kan check don ani ni lo en ve theu don nia tuna khan ke po ka in check up zota ka vun har sa te ka hreta in en kol ka lo ngai viau maya an mani hena hian kan en kol ve don he ni kol khuwa aizol kho pona tangte a in check up du tan po an mai vun te an vun hrim thlak ang chi kha an in thona chu a thlak ang chi kha an check up mai thi chuan in social media lama mi online shop mi teiral te ti hi Instagram le YouTube ma khan lo follow in lo subscribe ve theu bukula a video te thlak ron da spot te in lo thir ve theu thin bok don nia hei mi online shop ten call in an en dik to nuwa kamamo em hote min pe kalom hle maya in lo pan ve chur don nia